إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله قال تعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال صلى الله عليه وسلم إن الجمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر بين جمادا وشعبان أمدي على التنو أمدي دميني على في أمدي أنيني على في أكان كسي كباني ركون تورو منان كبارا جغو نالي جو من كندا موتي سرمين بو فيلي نالي جو من فنا فيلي موتي سرمين بو كندا ambe shereya bato fen shite min ka bato e cinya ni ala kelen pewte janyogonte alala ambe shereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisi anin nema baka ana ka dunkewu ana ka shebewu ala ku kisi min ka chakosobe no temena ka boy ala ka jongu ala ko masamin koro talendo waka korana bayin kono ako san kalo jate wale ala fe ko kalo tani fula ye piddom mi ala ye san kaba wulon fula da kaduma ko wulon fula da yo kan tani fula kalo nani bula wulu ye la horma kalo de wala horma kalo akana yero kuntonyo ukono wode ye dina tilelenye akana yire kuntonyo o kalo horomale unkono ciden fana sallallahu alaihi wasallam ako sanyele mana ka kalo yelema komi ala ye kalo da chokomi san kalo ye kalo tani fulade kalo nanu bula ulu ye la horoma kalo ye kalo saba ulu tugulen be ɲɔgɔnna zulqada zulhijja muharram nunun tugulen be ɲɔgɔnna kalo kele o b'a dama min ye arajaba kalo ye o be jumada sani ani sabani a be ulu ni ɲɔgɔn cɛ arajaba min terjib arajaba kore mun ye ko bonya jahilu de tunye arajaba kalo in kerekereya kabo kalo tola utumba bonya kerekereli boloka kabila dobe ko mudara ode atu utumba fo arajaba mudara ninya arabu ka kabila doye jahiliya la ulutumbe arajaba uba bonya kosobe uba fama fana arajaba alifaradu do ba fo al faradu rajaba faradu mana lahurma kalula ale fana de ba adama ani lahurma kalul tote nyugonka balma ni arjaba min fulani nye waradatu ala ahadith fi fadl rajaba aw fadl shiyamihi khairu shahihatu aw da'ifatu balmo hadisau do nana ni arajaba kalo ku ba fasamantiya fo
ube kaka sundo fasamantiya fo hadisan nunu sahalente hadisan nunu be amba fo hadisu daif hadisan la fulende do wa qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah لم يرد في فضل شهر رجب ولا في فضل صيامه ولا في صيام شيء مخصوص معين فيه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يسله للحجة. الحافظ ابن حجر أقول ولم يرد في فضل شهر رجب ولا في فضل صيامه ولا في صيام شيء منه معين. أقول حديث منا كأرجب دمنا فسمنتيا فو حديث منا كأرجب كسو كو دمنا فسمنتيا فو حديث منا فنا كدوندو كره كريا كوسو فسمنتيا فو أرجب كونو حديث منا فنا حديث من فنا ni abe su joli do kere kere kadi arajaba ma ako hadisa shimana wala hadisa minni as-sahalendo ni delila beseka kenai. Al-hafizu ibn hajar rahimahullah ayenni ufo hadisa side tembalimo hadisa minna be arajaba kalo damana fasamantia foni la horma kalo ya inte o hadisa te hadisa nana si sahalente hadisa te fana hadisa minye arajaba damana sun ka sun fo arajaba kono o hadisa te fana nas halendo hadisa te fana hadisa minye dondo kere kere ya ko ka su arajaba kono nas halendo ni della bese kana kenai hadisa mana minye su fenna fila do kere kere ya kadi ni arajaba kaloma hadisa minna halendo no huja bese kenai o hadisa te الأحاديث الشريحة الواردة في فضل الرجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين قسم الضعيف وقسم الموضوع وقد جمع رحمه الله أحاديثا ضعيفا فكان أحدا أثر حديثا وقد جمع أحاديث موضوعا فكان 21 حديثا من ابن حجر رحمه الله أكو حديثا منون نانا كابانجي كفسمانتا دمنا فسمانتا دي أرجب كالوما وبي حديثا منون نانا كأرجب كالو كسون فسمانتا فو وبي حديثا منون نانا كسون دو كركرا أرجب كنو كفسمانتا فو أكو حديثا وبيتلا كتاتلا يروم فلا حديثا ودوبي ulula fulendo hadisa udobe wule maudu ubafo mi mangalon dilale kada chidenga hadisa nana arajaba kola tilale no kata nintila yoroma fulade imma hadisa la fule ube hadisa ngalon dilale ibn hajar hadisa munul la fura arajaba kola ayulu faranyogon ka wulu kera hadisa tanikele hadisa la fule min nana arajaba kola ayu faranyogon ka ukera hadisa tanikele hadisa munu ngalon dilale nye ka dachiden ka ma fo yere ubafo min mal mawdu ayulu faranyogon ka ukera hadisa muga anikele hadisa munu nana hadisa ngalon dilale arajaba kola o fana kera hadisa muga anikele donc mbalmo bidiyaw dobe ni arajaba kono من بدءة شهر رجب تغشيش رجب بشون أبي أرجبك بدأ دولا دو بني أرجب كلو وبا كري كرياني سندوي قال ابن رجب وما الشيام فلم يشه في صوم في فضل صوم رجب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من يسونكوي ibn rajaba ko ako minya arajaba sunkoye ako amasaha hadisa masaha ka arajaba sun fasamantiya fo mugoye hadisa shima saha wala kabocci den bolo
harisa sima saha wala foyi masaha wala kabo ciden ka seba bolo arajaba sunko arajaba fasamantiya min baye lahuruma kalodo komi lahuruma kalo to ni jahadu be silamiya jahadu be ante kele ka kono aka fasamantiya yogode mi damana fasamantiya sima kere kere ya ka dama ani kalo to ye kele nyokola me lahuruma kalodo ni mogo minye ala soso ke akono o ala soso abe giriya ika junubu be giriya kateme kalo toka me jamana fasamanta sita bolo sunkola mogo min delila ika tenen suna ani ka alamisa sun ani kalo tile saba sun ube mogo min delila dawuda ka sun cogola ka koro ibe se ko wulu ka arajaba kono ika ladana sun nilu delila ka sun munun ke kalo tola ibe se ko wulu ke arajaba kalo kono me kana arajaba damana kere kere na damana sunye fasamanta shimana ola mogo temena munu be arajaba su ka fori ka sabani su ka fori minye sungalo makono kalo e ka sungalo su kalo saba mogo do temena ubo ke me delila taala delila masabata la kabo chire mbolo sallallahu alaihi wasallam delila masabata la kabo sheba ubolo amba isetu ko ciden maddeli ka kalo su ka fori abada ni sungalo inte wala kara jaba su ka sabani su ka sungalo su delila tala o ka famu o masabati ciden bolo sallallahu alaihi wasallam o min bidi shahr rajaba abe arajaba bidiya wala salatu raqaib salli chogo do bu bolo ko salatu raqaib minye arajaba juma folo de ubo salli ke o salli do bay ake ko arakam bakele ko arajaba juma folo ibn rajaba e minye ibn qayyim rahimahullah ako wa kajalika ahadisu salatu raqaib kulluha kajibun wa muqtalaqu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim ko abo chogodela sallim min be nu baka arajaba kono ko salatu raqaib ako hadisa nanala ako bengalo ka bettige kada cidenka hadisa nana arajaba salli kola annafila ko ibn qayyim ko bengalo ndirale ka bettige kada cidenka ko ciden ya fama sifo on ko fana ye bidiyai arajaba kono kuybe damana nafila ke akono bidiya do lesrita la dinala o min bidi shahr rajaba abe arajaba kalo abidiya wala tafshisu rajaba bi jabihati do be arajaba kalo kere kere ya ka kantige li fe undo kantige ala wotum be jahilu bolo sani silamiya kana jahilu watumbu bolo ciden nana kantigeli fendo tumbo bolo arajaba kalo la uba kantige silamiya nana ka tushe ka boy ciden ko la far'an wala atirata ibn minye nawawi rahimahullah ako atiratu o yemunye ko kantigeli fendo de do jahilu tumbe akantige arajaba la nube arajaba bonyanay ciden ko silamiya na len ko be o fanate jahili bara de do mogo kana ke damana kantigeli teke arajaba kono o ye bidiya o min bidiya shahar rajaba abe arajaba ka bidiya wala taqsisu rajaba bil umra arajaba ka bidiya do de do karajaba kere kere yani adamana al muray umratu arajabayya o be do bolo ko arajaba umra abe do bolo ni arajaba ni o kalo jora ubeta hal murala ulu jatela unyana damana fasamanta debe arajaba kalo fanaka umurala mugo mimbe arajaba kalo kere kere kata umura ke ninga nyani haklina kama o fana bidiya ile siritala bachi tala umura besika ke arajaba kono de parce que san kalo tanu fula be umura besika ku kono umura besika ke arajaba kalo kono me kana akere kere kana jate mina ko damana fasamanta de ba ka almurala ciden madelika almura ka rajaba kono abada ciden ka almura nani abekera jul qada de kono ciden madelika almura ka rajaba kono donc ka rajaba kere kere ni adamana almura e
ube ka arajaba kerekereni adamana jiyare kombe cida cide ambeta ciden ka ewa misiri jiyara arajaba jiyara nonu nye bidia yelle siru tula dina kono arajaba ka bidia doye oye mugo kan nin fana famu nimbe arajaba ka bidia wula wa min bidia rajaba abe arajaba ka bidia wula alihtifalu fi shabi wa 20 min rajaba ya ويقولون أنها ليلة الإسراء والميراث أبي أرجبك بديا ولا ننكلم مغا أني ولون فلانا مغو دوبي فرانيغون كواجلو كنوبو كواجلو كو تشيدن كسانا يلي كو أكيرا أرجبك لو ديلا أرجبا مغاني كورونتونا وبي واجلو كريه كجما فرانيغون كواجلو فدو بافو نية صدقاتي بو o suyna ko kawsa lel fil qadriye nonu nyen galawunde balimaw delilate nonu na silamiya dina kono o ye bidiya de ciden ka sanna yele sheikhul islam bun temiya ko ka fo ko ciden ye sanna yele ke arajaba kalo de la ako ciya tola ako ciden ka sanna yele kera kalo minna akalo kere kere ler maddo nin kalo hakke de ro aye sanna yele ke o maddo min ye ibn Usaymin rahimahullah wodi ko akon min ye ibn Hajami ale ko doni ke bagaw ko ciden ka sanna yele kera arabiul awwali de kono me ciden ka sanna yele amake arajaba kono de doni ke bagaw fancama ko de ko arabiul awwal ko ciden ka sanna yele kera o de kono o yere sosoli chaman de bala doni ko nyogonce me arajaba kanu konita o sahalente mogo munun be nyogon dala jemminke ka wajulu minke ka faranyogonya minke ko ewa arajaba ewa wajuli ube sanna yele wajuli o ye bidiya lesrita la dinala o ye arajaba ka bidiya doye qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina haja ma laysa min fa huwa radd wa fi riwayati man amila amala laysa lahu amruna fa huwa radd بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ومن بداية شهر رجب تقشيس رجب بالدعاء أبي أرجبك بداية ولا كرجب كلو كركراني دعاء دوي نين دعاء يبافو أرجب كلو لا نين دعاء يبافو أرجب كلو بداية لشريطولا حريصا مننا كوني أرجب كلو جورا وشيدام باف اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حديث ضعيف حديثا مننا كوني أرجب كلو جورا وشيدام باف ألا إكبرك دو أرجب كلو لا أني أني شعبان إكا سنغلو لا شيء أما إكان شيء سنغلو ما حديثا لا فله أما سبتي شيدام بلو nin duwawu ye bidiya ya masabati cide mulo hadis Allah fulende do donc ambe min fo balimaw hada made yi wasado ciden na ka shebo ani tabinaw ulu ye ala bato ni sira munu yu wasado bato munu na kala nyini nuye kar janna nyini nuye kallagara nyini nuye i wasado ulula ulu wasara hada made ciden unde ko sallallahu alaihi wasallam أكون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أكون دينا من فلنيني ni mogo ye kokura ta ka do nin dina kono kokura mi ima nyamariya nay min ta kono akoy ka bara be sage made ni mogo ye kokura to ta ka do nin dina kono min ta kono abe sage made la gara la tisara wote bara nyuma yo ala ba sage mal la gara de sara taala hadisa riwaya dola man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ni mogo ye bara kenin dinaka bara min ni cide mi nya maryama ni mogo ye bara kenin dina kono bara min ni cide mi nya maryama o bara be sagi made
harisan na cogo fula be fayda jumanyira ako man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu ni mugo min ye fendo ni dina kono min ta kono ika bara be sagima harisari way fulana ni mugo min ye bahara ke ni fenye ni dina kono ime nyamara ni min ye be sagima parce que hadisayri way fulana be fayda min di mugo do be se ka fo ciden ko ni mugo min ye kokura do dina kono ba sagima de ne ma do dina kono de ne yen nin kokura soro yede ne ya ke fentene ka ciden ko ay hari ni e ma fe kukura indo dina kono ni ye barake naye abe sagima hari ne ma do me ni e ye barake naye kono abe sagima de ala ta mina iye wal mi hada madun an kan wasaro ciden talaw ma atakum rasulu faquduhu wa ma nahakum an fantahu ciden ye min di aw masariyala ayamina ayaw bal minna ayo toy e wa kacha mogo munun fari fonine do nin bidiya kowla nunana u b'a fo ka wajulu la erejo sosow kan u be mogow lasun ka mogow dalaje ka wajulu kɛ i b'a sɔrɔ a caman fari fagalen de minnu ye ko sabatilenw ni sunnaw ni wajibu yɛrɛ u fari fagalen de olu kɛli la mogo fari fonine do nin bidiya kowla i b'a sɔrɔ i tigila mogow sɛgɛsɛgɛ ala ka wajibu bilenw yɛrɛ kɛli la u fari fagalen do sunna sabatile u faru fagalendo arajaba fulani arajala temena ciden tumbe sabani atumba chamansu me sumbaga ka dogo sabani kono hari ka fo ka kutubawla ka fo ka wajulu ka fo reje suso ka ko sunye sunna sabani kono ibabe mugo minda ibabe mugo minda ka dogo de me faru be foni nimbidia ko de la woye setane ka barade setane ka donyoro ani aka bara kata hadama dema a do de ninye abi foni ngalo ni bidiya wudela ani fu fimu nye ko sebe ni sunna wi abi fari faka wala ambe ala delala kanan ko ulumu goye wala aka famu arajaba kalo min fulani nye la horma kalo do abanna me damana fasamanti asita boro damana sunta bolo damana sallita bolo damana wajuli ta bolo damana duwawu ta bolo na yume mugo da ubi ayume mugo sitika na be damana sundi arajaba kaloma ubi abe dondo kerekera ko sundi arajaba kaloma ubi abu duwawu do kerekera ka di arajaba kaloma ubi abe salli do kerekera ka di arajaba kaloma ubi abe sadaqati bodo kerekera ka di arajaba kaloma akado atigiye min fa yengalon fa yebidiya fo delila taala imma asembera hadisa de fu doma ube asembera hadisa doma minye galon tigelenye kada cidenga foyi ma sabati aye ambe ala delala ka hakil mandama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين